Unit de za de yo mal UN yo gare amal father UN da yo gare amal support le shuluk now shuluk tala fi unit wana dakal denga gad fi unit fi yabnam denga gad fi unit denga gad fi unit denga now being protected by UN. What's up now? Demunu asal gad fi unit ya beggar Apadang dama Apadang gad fi unit asa de fizol gad fi ngong laliak fizol gad fi adam pi motan bada denga gad fi adam pi motan da denga gad fi abang pi motan bada denga gad fi gelashel zero te jara wen te jara bi makal juwa le ashan fi mishkala asada talo dinak le ta mabagot fi arad bitak lana talo dinak bil lugal kan gadamala wa ma de ma shoya naz bata ruweng da de talo din ruweng da za ro ga falu ku shimu bil lugal zama ga de kalam da lana talo mugata kulu kasar mugata kulu amalu wa ba mugata kulu gordonu abiyam nam gordonu da baw ko som kulu da baw asa naz garin yal so garin de pe refugee camp fi da kal ruweng kan gladaf Apadang kan lu gladaf ita ga fi refugee camp wana gad wena shulu kada ga da mala lam mutai ana ga wogu balla mutai fi arada yom da gala na mampa jidare ma da faga na ga wogu balla mutai ita ga fi refugee camp Apadang kullu bu ko fi refugee camp chokol da rojal be social media ne yakoy war ta media ne you know sharami da jabu de kullu da wenu manasa de tu majib sharamit Apadang ita rujal bata kuma bodo da shagal mai be social media yala na tabanin da na zo biyal fi garde malyan bas apam o dwa mo chunu katir malyan bu ko shi muraw da majib le zol gada kul yal bata tuyur so garin da ita majib le Chinese bata shuluk Chinese fi arada da shuluk te shafi junub sudan fi zol gada kula jad wasak da mafi da biyal le baraw yo gada kula jad ita majib le jan shagal marajul zana zare ita shum nekta da baraw ba biyu bakam da miz da gada biyu bakam sa da gada biyu bakam ta barabu ana nek nas kulum ana ai zo le jable ana nego ana shudo mbari you celebrating gala koba mazugo cha koba ka je kuma who give a fuck na koba mazugo make da zaro nuer bu kun fi plan B plan U plan C U plan D plan A da ba da SPLIO that they will go to Juba. So if SPLIO fail and they did not go to Juba, they drew with SPLIO. Nuer is not SPLIO. Nuer is a community. A community into plan B. Plan B de be shilu bagar bata denga. Plan B de be shilu jana bata Apadang. Plan B de baragu buyu ta Apadang. Plan B yo asal biya biyamnam. Do not celebrate to denga Apadang de. Celebration to gadamo lo de ga hukuma masiga koba. Kada hukuma masiga koba. Ita mo hukuma. Why you celebrate? You are not the government. Government da hukuma da Junub Sudan. Da hukuma da Nuer zaro. Ma woman bumsa ga koba da Nuer yo gafi koba. Uwal zaro bada jungule da Nuer. So when benefit bata ko male. What is your benefit here? A koba da masagu da Nuer zaro bo got mala. Da Nuer jejel gafi da jejel bada Nuer. Wale bada Nuer. What are you celebrating? Denga Apadang da amal junu. What have you done to celebrate? When I ko ezo to mamalo dare. Lo ko ba masugu de jej bada Nuer. Zo la ga de kala ba da luro da Nuer awe. Spokesperson bada hukuma be from da Nuer awe. Wale fi jungule de Nuer awe. Jejel ma ci jungule de jej bada Nuer. So when benefit bada denga ba male. Lo Apadang ma sen manin lo Apadang ma kalap saket ita ga dabla bulungar le ita ma fi farad batak ita ma fi gela shel ita ma fi adang ita ma fi abang hukuma da ga da sadi ta bishino hukuma ita ga da mal celebrate da za hukuma da misuka koba hukuma da ga da sadi ta bishino what have that government done for you asa hukuma da ana shi da galfiz na zol ta manadu magmag ga fi abim na manak Magmag cannot protect you. Ashan matamut. Yela magmag baje na ba kadaf. After kalas kataluita.
katalu Dinka kala de mag jaiji running his mouth wallahi ma o junu de kidip saget ma hukuma da la hukuma da they should protect you da ma kun ma yom hukuma da baji ba ta mot kalas ita ma bishi ma le de ita bin ta fi ta hukuma da saget ta ba mot da kilip kun ma yom ila hukuma da ma da ta mat kalas umman baji jari ma go junu ila be je le ya kil sagar da Apadang bi ga bala lungara wallahi ma shukran ita ja ba kil yal no ma le ji ba kil yal ma should protect Apadang ma should protect Apadang lo ma no guo ma bata ko so mo da ma de lo ndo guo you should protect Apadang lakin na mugata mat kulo ma fi dol fadal bi mugata yila ma yi le na ba wa mat o go le na wala Apadang de lo de mejirim yo ko tel na no be chum mejirim da ma za ma bata lo di no za fu ma da mo yo go le na ma go ma ko some you have nothing to celebrate Apadang da kalab saket tuma kalab batana fi alanin ajadu tuma mul de kulu you fail tum gal dollar ma baji dollar yo da gwale what the fuck you gonna do dollar yo da gwale ite nang gati dollar ma bajibu dollar da ko kang makana who give a fuck dollar ko kang makana dollar bu kang makana dollar za do grandfather makana kang makana nobody give a fuck dollar ba kamita denga Apadang ma ba kam fala nil kul fi tarik bata gita ma kam gabal gade de chul go kan ga da kamita manuel tarik bata Sudan kulu de chul go ba kamita manuel ita ma ba kam fala nil lo rami ta benebal wala de shilo da shut the fuck up ramu denga Apadang benebal wala never wala wadag da shilo wakli bi de no fo gola la thank you gola shukra Allah tell God thank you lana ramu ita saget otherwise kana zede ma bishili ta fiu lan to zol Apadang mu gafal Apadang a wir Apadang ma indu muk tayuk mafi nya da lew ama tok chombat nas ga de rodir ma bas talga zol daru kosor de zol da yuan de shunu yan shikil bataw lo de shabu daru shikil bata yuan de ma fi fagaba ita bi shuk do jal de na be ensom rat la do kuchum la je zola mulu tenga de bas de bogolu shikil ta insan you resemble human being de toro ko you resemble human being de shikil bata insan ga de zol ka de jamil min fok bas le tet shikil bata insan min raz le sin le chunu shikil bata insan lakin shikil bata gum tuma fada de shikil bata nas de shikil bata insan da tuwa yu an mo gona sawu ma fada fa gaba lo da ma yu an banaro junu da ostrich wood amalu tum zede kulum wood na batek na da kwal na machine da wood de wood they resemble you they should. So you got nothing to celebrate. You're talking about a Koba Masugu and Danga Apadang celebrating. Wait just a minute. Nas Bokoro then. Kede, no major plan B. O plan B de Bashil Jan of Razol. Plan B de ma few kalam da Salvakir. Plan B ma few kalam da Okuma. Plan B de ma few Juba. Plan B de Bas de Chocolate al Wakat. Bishilu Marabatak. Bishilu Janabatak. Bishilu Bagar Batak. Baragu Buyut Batak. Plan B. They are what happened via Biamnam. Is what happened to Adang. Is what happened to Abang. Plan B. So do not celebrate. You celebrate in government. You are not a government. Why are you celebrating government? You are not a government. Why should we be celebrating government? I am a Lola Okuma Kane, thank you. And I should Mara Mugafale, Sharmoda Taban, Mugbada, Vanara, Sholare, Akara Sharmoda, Kuswa, Fin, Baby, Gaiji will I be the longer, I will teat, what I will to buy the feel longer, the Frederick Sholene. Allah, Akuma da chika fat loy. Oh, thank you, Akuma, but oh, mak, why are you celebrating? Nas got the mood for Biamnam, Nas got the mood for Gelachel, Adang, Okuma, the Yamda Utum Serak Tayin, Tayuan, Lan Okuma da Mavasadita. The Serakta Tayin, Tayuan. Lanita Jahan. Tayin, Tayuan, the Afadang Master Washanutum Gowin, Utum Serakashanutum Jahanin. Tumaga the Krit, Nas Casalanin. Utum garden but social media akuma dare akuma ta mak fi akuma batagade akuma ta junu sudan ita barfa farada
akuma ta 64 gabel ta bukudu frada ta barfa kun ma yom ba zai mal hukuma amal kade hukuma gawe hukuma ta dinkum hukuma ta dole kullu tum barfa furuskum afadang ma fi musachwa afadang ma fi moya kwes yal bata ngala wulado achok jena gar wulado yunu enu ke birde tal ga en waad bas jena indo en waad bas en ke birde de bas gulung deform shall been deform been born deform le because of this use le yal bata ne lano yal de fagara lekum chuf salbakir ga tal din mo yal da salbakir ni do nuclear ma ga doro ba fadang basla lakin ga doro ba fadang benzim ne yo ga tal din kum rujal ma bo wulet nuswan ga wulet yal de shuatin janna kura bataw indo talada kura arba kura janna indo danab yol janna bata fadang wulet indo yol salbakir yo ga mala ga do you think salbakir de rais batagum salbakir ma behemkum salbakir ga chakal gabel tanu basla شغلة الرجال لكن سلباكير بوقت لا فدان ببنزين سلباكير بوقت لا فدان ببنزين ويلا تيجي تعملنا شرم ده ولا أكوما ده أكوما بتاعك say you sure أكوما بتاعك do you think أكوما ده really أكوما بتاعك ميدا قوي الكلام اللي داعي في فدان ده كله شراميز وبلدين ده كله وديكا ومنو تبشوف أكوما ده أكوما بتاعكم أكوما ما ده ندب مويه ما داير يجيب كمباني بيجيب كمباني اللي بافر بنزيم لكن ما بيجيب كمباني اللي بعمل نظافة عشان بنزيم ده ما يسمم دينكا كلامتم جارين في أراضي ده يشيلوا قال لي لوتهم كان داير نيكا مراد ده يشيلوا ما ده كلام بنزيم ده بنزيم ده قاعد ترب دين ولا سلبها كده ضرب ده بالنوكلير ده نوكلير حاجة بكلي راجل ما يولد حاجة بكلي مرة يولد شيطان جنا عنده جول كبير ده جول بتاع تمساح jana bta pa dangar wuludum de indu jolde bata timsa le bakalam benzim de salbakir ya mal kalam de and what the fuck are you celebrating motherfucker what are you celebrating what government are you celebrating man the same government al kadam la jazre la fadam fi nas tabanin fi junub sudan de fadam did you benefit mino yal bata o yal de gar mega tawa fadam okay meg de gar fi abadang did you benefit from it أنا فايدة من مقدر جربس شال يال بتاعي سيبنديو في لندن أو شالو في نيروبي أو شالو في كامبالا يال دا شولتون لكن بغيال تا دنگا ده يو غادي مودا أكلا بيو غادي مودا في علنيل أكلا بتاع دنگا فدان يو غادي مودا في علنيل كل ما يوم بارا من سلا بقتلو بارا من جان بقتلو ديا تو مرض ما بقتلو فدان في علنيل ومن قاعد بالسوشيال ميديا بس بكلام فارغ ساكت قاعد يشجع كلام فارغ ساكت حاجه ما عندك بنفيت حتى على لو الناس قال انا الجنوبيين قلنا كل ده انا بيجيب حكومه سلباكير ده حكومه سلباكير ناس بقعد في اداره بتاعه لسه فدان بكون تعبان لان ما بقى رياضه لو الناس قاعدين في اداره سلباكير لو الناس ما قاعدين في اداره سلباكير افدان لسه تعبان لأنه في بوم ضرعوا في أراضي بتاعهم نوكلير البنادو بنزيم ده سلباكير قاعد يجيب كامباني اللي بيشيل بنزيم يبيعوا برا لكن سلباكير ما بيجيب كامباني اللي بوجب مود بتاعه كلاو مود لدينكا وجروج بتاعه شالو يلا يال شراميز جاب السيل من ده دنوير يوم مشكلة ده شلو يوم مشكلة بتاعنا ده شنو حكومة يو قاعد نيكم حكومة بتاعك قاعد سبب ده يو قاعد طالع دينك what have we done معناه ما داير حكومة ده عشان يعملنا جازة that's why hukuma de gari chakalu chulu kirkan shal sula ashan ma yamalu aja zere shulu nuer ukir shal sula ashan ma yamalu aja zere nuer murle ukir shal sula murle sagade shal sula ashan ma yamalu alele murle is very free than denga bata fadang murle indu jej bitaw murle indu idar bitaw murle indu aja bitaw kulu kobro to bas ma oda de jej bitaw murle ده مرلي براو فير مرلي زي بس قبيلة صغار لانه ومن رجال ومن شاغل سلباكير ومن شاغل دانغا كله ومن شاغل جنوب السودان كله لانه ومن ما داير فاضل اسماعيل شاغل ناس ياو شاغل ناس ولا لا مرلي هر في اراضي بتاعه لكن كلب بتاعه ممكن كان جرب ده بناولو جورجيا غوت اصله شنو ماذا بيجي بناولو جورجيا غوت ده أصله شنو
Salva Kiir naagu kede bas naagu kede fi Kampala ini and nothing happened. What the fuck we talking about? Apadang de gade kalam bu julite de kalam manas mun. You have mouth to talk in the kuchum to de anga Apadang de kulo shanta kalam. In the kuchum fi ala nile shantap ta kede wide open de kalam. No. Tuma kalaf sakit. Tuma kalaf sakit tundera amal mushagal lana lakin hukuma zari yom mashila batakum. Hukuma zari yom mashila batakum. Hukuma zari yom gade need fikum hukuma ndu gade sababu de wallahi lo nona junubin gala lele hukuma de kwez hukuma de mabukun kwez ma Apadang. Lo junubin gal hukuma de kwes unas bogot fi dar ra Salva Kiir o Salva Kiir bomod bukur se dare o Salva Kiir wodud be jebu jana da Salva rais ra junub Sudan lissa ma bayil musharal ta Apadang lana zaraw nuclear fi arad bitakum benzim de boktul bagar boktul mara boktul janna boktul ayyan o teji da malana sharma da fi media da kuma re pay akuma mor akuma bada dingum akuma wen akuma de fi Apadang ndo akuma Apadang ndo akuma ukidu tumamal fawda le nadu tumamal fawda lemde pia bemnam o galu legum lewdu boktul finance akuma fi akuma barshin galu ke akuma barshin utuma fam nas jiran batakum rubuna galib jiranak kuti wadila da nok gwanti agado mar ngani chagin ne aranti agayin de kalam robuna gal ne aranti agayin mari jible na ngol de na do ko sum na de sultan gal bi juna fuck sultan tell sultan to suck my dick kare god fi juba na o yib jiran batak ta fam ma jiran batak mata amal shokol glada ble jiran batak don't make noise don't make empty threat. Mata did not suck it. Do not make any fucking empty threat. Be nice. Be polite to your neighbors. Allah, akuma da barshin galoke, akuma duna barshin moja, yelo tawil moja, ana gali shuf, kilip sagar batakum le, kilip amalu the you know, the duck bata belegam da, the duck bata jutsu kabira gada malu tumbo. Duck, another duck. Kilip banaru sa da matak da. O gada amal da gaza de akuma da barshin galo ke Daniel Yot akuma duna barshin moy wache jay weda ne ale gal ne aranti haga yin abi akuma jo ne ar mal be da re fi juba kalas abugo jo tin akuma man dun gana ko somkum gardanu palada da manwer falata gardana bemnam gardana gana قال يا وز بالله من شيطان الرجيم يا إله وإلا لا يا ربنا ودلنا قوية نقتل دانغا ده كله فلا ده كده يضرب دانغا Apadang فيها بيمنم تابت الله أكبر they shouting الله أكبر الله لا أنا فلا ده لو كده they shouting الله أكبر الله that's